Yazi la ngiqeda kubona ividiyo kaMdebosha, ngizoyifaka nje la ividiyo kaMdebosha edimanda ukuthi okay, bantu bemi-interview abakathengelwe ikesi leStella. Bafethu ave kubuhlungu ukuthi udume kodwa ungazazi ukuthi udumeleni. Yini odume ngayo, yini kahle kahle oyenzayo. Ngiyakubingelela-ke kuphi nakuphi la kufuneka khona umbuso njengamanje. Okubingelelayo uyena Mathimba acebisa ukhuluvu wazi iy'ndaba zakhe kodwa nezabantu uyazazi. Ngabe usuku lakho lokuqala ula ngicela ukuthi wenze sure ukuthi uyasubscribe ukuze njalo uma sekufala amavidiyo kube wena oqala uthola notification. Uyalike bese uyayilinda ividiyo iziphele ebese uyakhomenta. uMdebosha unqaba ukwenza i-interview eseJiphi. Kade I think leyanto leya kubizwa ngani, angisakhumbuli kubizwa ngani leya, kodwa nje ubona la evidweni, yabo. So uMdebosha udimanda ukuthi abamthengele ikesi leStella, ibox leStella ukuze akwazi ukuthi enze i-interview kahle. Kuyawenza yini umqondo lokho? Uthi yena ayi benza imali ngaye, bayokwenza imali ngaye. Okay, kunabantu-ke vele abazi ukuthi if ubona umuntu epostiwe noma ubona kwenzakalani la postwe khona sokwenzeka imali. Ividiyo ngokujwayelekile ayifiki ngisho ku-1000, ayifiki ngisho ku-500 ividiyo nje kaMdebosha. Uma ngathi izobuka abantu abawu-500 noma abantu abawu-1000, okay, abantu abawu-5000, ayifiki ngisho ku-500, ayifiki ngisho ku-200 sometimes, mhlawumbe igcina la ku-180 noma ku-100 rand uma ngabe izokwenza imali. Kodwa into osuke umnikeza yona wena, usuke umnikeza ifame nokuthi abantu bemazi nokuthi mhlawumbe bazi ukuthi umuntu wenzani kahle kahle empilweni. Ngiyaxolisa-ke uma ukuthi mhlawumbe khona kuzofika kabi kubona labo bantu, kodwa-ke ngiphathele yona ividiyo yakhe uMdebosha ekhuluma iveza lento. Baningi-ke nabanye abathi kwenziwa imali ngabo bafuna ukwenza ama-interview, kodwa ngelanga ngiyafisa ukuthi kube nomuntu oyiqonda i-understand lento ama-interview ukuthi isebenza kanjani. Kanti futhi kulabo basuke benza ama-interview online la kakhulu ko-YouTube kusuke kwenzakalani noma-ke bathola into kangakanani. Nisho la kwi-comment section ukuthi ngiyenze leyo video noma ngingayenzi, ukunikhombisa ukuthi okay, ividiyo uma ngabe nama-views amangaka isuke yenza imali engaka. Mani-ke nasho i-comment section ngizonenzela, kodwa-ke mani ngekho interested na ividiyo kaMdebosha esho ukuthi yena abamthengele ibhokisi leStella. Malini ikesi kulungile? Isikhona niStella lezi esikhulu noma lezi ezincane? I6. Mina ngi-afford i6, angi-afford ikesi. Ama-6 awu-2. Ama-6 awu-2, alright. Niyasebenza nini? Nidlamandla enkomo. Ungahlatshwa. Okay, lidayisa phi ikesi? Okay, kulungile. Iyadinwa kangaka inkomo, wenze njani? Kulungile, ngisakutholela ikesi lakho leStella.